Mizoram kol petha lo lu dan chen chin chui tu ten an soi danin Mizoram in electric eng kan mel shiat na masaper ni omalang chu March sa khazwa somngani in 7-day Adventist missionary American engineer pastor W.G. Lorian Aizawl chaltanga pusap te holiday in alwa na bula klikhol manga asiam chu ni in alang huna local zela India Sarkar po in Mizoram to Assam Hmang District Council te alonit veta ka fangin mason na ko nga anga even ve chanta a kumsa khazakwa somnga pasari Khan District Council Hmang khopui berte na turin poisa aron sanctiona hetia sanction te a omta ka chuan diploma in electrical engineer zir chhuaklim PBC Gohain tuna Aizawl Hotel Ritz nei tupa hi Assam Sarkar chuan chhor ngalin diesel generator enkawlin dante a training tir ngala Aizawl rwal hian Assam khopui pakhat jorhat po ti entur ani awangin Gohain a zirpui a chiampa Gohain ve thopo Assam Sarkar chuan ruain an pahnih hian diesel generator enkawlin dan training chu an neia tharuk training an zo hnu chuan PBC Gohain chu Aizawl kal turati ani a chiampa chu jorhat kal turati ani training a zon hnu hian Gohain chu thani don Aizawl chanchin sir turle until ken turvel Dawrpui in khati hun lai Assam State Electricity Board SDO chutmun Karimgancha achama Mizoram le Aizawl chanchin le akaldan te Dawrpui in achul hle a chanchin shia anwang em maya Mahse namdang sumdong in Mizo sumdong anlo dorve chin to awangin Karimgancha sumdong chen khatne na changchwa Mizoram le khati hun lai Aizawl anti chanchin chu engamo chen ashe theita a hetia impe fel thokata a inshat nuwa Gohain chu foreman ni na nen September ni somni pani sakha sakwa somnga pariat khan silchara riak lotin atuk September ni somni pathum sakha sakwa somnga pariata chuan a team LDC cum storekeeper pakhat linesman grade 1 pakhat jigali pakhat le pion pakhat jeep thar hlakin almomo te phurna trailer nukin Aizawl kongjong chapin Aizawl chu an panta ani Mizoram chu Assam noi ania khalai mo chu chuan Aizawl electrification project kha sarkarin sanction to a Mahse michin kha hlawh thonroi mo kumi project khalai khan Aizawl electrification project le july rwalin sarkarin sanction a delhi ile Gohain bok kat champa kan paswal kan panika kat champa kan juai electrification tam le tema ka Aizawl electrification tam ni asida ka training tool kan thar training tool kan so bi training jo vele san Aizawl amin post ani Mahse post khan kalmai khatelawa Oregon subdivision hian sakhat le samle belka tikhan oma engmo samsin belka Aizawl hi enge khongai meni hey mo population te engma khe atakta engma umlo re nai Aizawl chuan siamo Aizawl taung tikhan oma district headquarters mo Mahse mi jaga homenge mo ma hem so to pason kha sambe ne sana the khan dia son kan Aizawl kal pro a group kha semto si kam storekeeper pakha le grade 1 and ben pakha swan jugali le pion pakha le kema swan motor po onto jeep thar ngan le tailor po no Mahse kompo kan sasilba kami 22nd ayan silsa kan kala kongkha khoi lai tang kan kala ji na kala ngai jom chamo ni le
atau pasal Aizawl kongsu kan buat semua kan buat adip ki kalau itu kan ni meh mau kalau kan Zinkong alamu mal levin sil chara changa Aizawl pan na kong pui po hi jip leng chok chok ani a hemi awang hian zinkara chuak chan po Aizawl ban tur hian ni leng a thang angaya Gohain le atim po hian tlai lama chuan Aizawl an luta atuka Mizo District Council how to tele Aizawl Deputy Commissioner ne na in reporting diesel generator set hon na tur per house sak na tur mun azong hal ta char ani sap lo lut masa de khan diesel generator bank chinsia an lo se china ni chekanga murem chang tur lai an en piang kha aveng mi ten a bank cheng lut tukang ti in an an lo phal lo zela Mizo District Council lamin mun an ko mu te chu enkawlin an en masak per chu 7 day tlang ani a hi aveng mi ten an du lo chu thudang a mun kha alei le tok lova pu Gohain an asha da wangin helai mun hi chu an enzui talawa tunma varak tui khwa anti bul tuna engineer in chief PHE department office ni ta chu an en le a Mahse athang mai tuna chief secretary quarters ni ta hi ADM quarters 3 da ni a ADC ber khan alorem ti big lava he mun po hi an enzui talaw ani kum khat chuang ma khol bun na mun tur an son kwal nuwa pu Gohain le a ho de chuan khati hun laya sakor pu veng an ti Assam rifle savin an sakor an thlun chin na bul tuna electric veng ni ta a field tour an lei chu an dela district council sarkar chuan an phal sakna in zarkot veng le Dawrpui veng a cheng masa ti chuan an lo du big lava Mahse district council chuan a pek lu itla tawangin helai mun tun thlenga power house complex kan tia hian Mizoram electric eng pe chuak tu masaber 25 kilowatt diesel generator chu bun alo ni ta a hemi chong hian mar lama chan mari thleng le chim lama kulikon thleng low tension LT line an ti chu an thlung ta ane sakhas gwa somrup pakhat autobar borvela khol hiti nun ni in January ni somni paruk sakhas gwa somrup pahni a khati hun laya Mizo District Council Chief Executive Member Pucho Sap rongan ahongta ane